Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla mandor ding do swear Finance Secretary kan Nehu Students Union ulaong baka HYC hagi sngiban wan kan salat ban bo ya ka dorkhas hakamat ka sarkar jela ka bayde bat ki jingkela hapo ka puli puthi hapo ka jela ban dawa baka de ban ai prapo na ka sispa ka bha kerpang na ka benta ki khna trai muluk hagi jaka puli haba krench gilat pathai kubor mentaka sengi haslong press club uni usamla ulaong bahaga jing penteri kam jong ka school ba ya ka national education policy jong snem arajar arpo ka kuet kan long ka badan kam banyere khanang ban yo rung ha ki jaka puli ba pher ti badan hapo ka jela usamla mandor ulaong balada amdan ka baha kerpang ki khna samla jong ka ri ki babun kin hap ban shong haying wat habaki don ye ka mon ban beteng ye ki jing puli jong ki Henry ka lat kalenti kan long ka bajuat arsha laisha ban ye ka bayanu jor ki snem bat ki por ki balaleng shushu samla mandor ulaong bahaba phai khmat hapo ka jaka puli jong ka school ba nehu bat ki baya khun ye ka examen kuet la yo i ba ki babon gide ki bre ki bawan napar lani ki menderi bat kane ka jingwan to jong kiti ki menderi ban wan puli hanehu ka day na ka daw jong ka kuwen. Ulaong balada ka sarkar kam ay bha ka ba prapo na ka shispa ki college balada ka jela ka don ki college babharu kam don jing mentoy namarkan penduk ya kalat kalentin ka benta ki kena puli hapo ka jela namar ha ka ba khaddo ki samla ka jat benreu kim yo satyaban puli hakite ki college. HYC hagan kasni makin kisni ki banwan kali rau e kimat ki badai baki bakta e gajat beri famtam e kena sama puli jongi ki badan apreng ka puli puti hakbaya dei bak kajin kala ka bakin sai ki bangi lai hapo ka educational sector ne kata ka puli puti hapo ka jela ka jongi hagajing dok jokanihu ya ka NEP ka CUET kan long kamin entrance exam syabaro ki colleges ki badan hakajela banyo admission apo ki colleges jong kajela ka jumi idon kam manle ya ka CUET exam kelada pio kama kabahe kelas 12 ada pimla bahag CUET pimyo admission ki colleges it will not be based on merits kimnum ship na kajing he jo kamak sa class 12 mungkin ship ke kamak ba phila bha aga CUET exam kelada ka CUET kan wan kum kata ka mid entrance exam habaro ki colleges ka HYC hakimi kisi banwan kali bu ikadorkas ne kata diman hakmat ke sarkar jela bakan bu bat bakan ai 30% ke reservation nang mentah kena try mulu kijungi. Ada kamdon ke reservation kena kasih kijungi kibun kibahap syongye. Ada kidon kata kamon menbeteng gajing puli kijungi. Kala kelpi kan kam jenjar asya asya ban kisnan palale. Lada ngipai kemat kanihu. Hapo jangan kini baca sekiba yakun CUET nilai iba kini kibac kibun ki beri ki bawah naba nen ki menderi kamtam e ngin i kata influx ke bawah napo ke UP berkebihar ti kani baru ngani tu ibi kadai naka CUET ti lada kam ai reservation 30% syaki colleges lada ka jela ka juni ka don ki colleges ki babha makana kan pendu yang tak kalah nanti kena kam don jing toy mandon ki colleges ki babha ne ki babun ngamar haba khadu ki kena juni ki numyo mapuli te halo jo kadi imong e nakalian jo seng bagi kena juni ki babit ni tai kena ki baduna jika jing start ya kalau ba ke sarkar kajungi kamshim la pet
bahaya ka infrastructure kalian jong education. Ti na kalian jong dangi phai wi kiri in bakataga coaching centers kipli haman ki district. Ti kanika jala jong ipat nimdon coaching center. Ti kanika di kawai kapat kabakta ika jat beli bajungi. But na kalian jong HYC hakini kisni banwan kanpan ba nakasorkar bahkan pli kita coaching center saman ki district ki district headquarters ke Jala Bajuni. Kerang bahkan ni kan ai mensimi kena makin yakun kini ki computer based exams hapo ki kabah peniat dengan National Testing Agency. But shushu nashwa ba ba ni kwa bahkan ni ka center kanun dot tang po Shillong de pakandan haman to district krama kaniru kaniru kan ailat ikna bahkan pencelur shu iki bakin ya kun ini exam te nasikwa padong ba kadon kawi kakot ka ba la tho du ini ka ba kerteng atomic habits ka ba tho du James Clear hantu kadon kawi ka khana bu ya thu ba kawi kakot ka ba la tho du ini ka ba kerteng atomic habits ka ba tho du James Clear hantu kadon kawi ka khana bu ya thu ba udon kawi coach jongga British coach uba coach ki athletes by kun ya kan ini kan cycling game di ke British jisha ada ki fokus nam ka kami orang ki medals di hadir kata kalau hire ini kalau bu ini coach bertemai dah ka jimbo jongga ini coach bertemai ko san snem kan ka British kayo ban ra ne yo an khur ikan ki kusnam hakisnam ban wan hadir yo kesan snem te wong ba kamni bagi pikiran lakai tolak ban ki wiki ran lakai ki wiki penban kade kata kar kompien ber komle joki uni rupo chupe yaki ni ka ika portia joki upet kumnu kita ki sir joki cycle bikin long ki babyang ang ta ki ini rangai akai ki upet ulap ba nadata ya ka pohon de kata ka kenjakia apa ka syakar kiara banyo ka grip nam taka cycle tu ules ko kam ka ba ini shim se wi doktor penpet ya ka jintia ban kata ka jing besar kalau dipet ya ka yang education manbu ya ini ki demands lagi dokas mat juki bagi diale hello joki ni ki isu ki ba ban ben ya ka ri juni bisbu melada kadon ka reservation apa pesan bagi driver teman-teman kami yang di teman kami ke reservation kali nampak tangki driver juni the rest 20% kasyong isoka lada kakwa man bis nakasuci di dalam